Merhaba evvel Necam Cihay Kürdistan'ı ne u elve dere meçen videoyu dinci çekir gerileyen ku tevli çalakiye çek berdanı bun bu ara henek parvekir henek acemi parvekir naji ev pevajol Cihay Kürdistan'ı lqadı gerila çavahat peşvazi kirin havale mey rojnevan ekulu bu vederine ve çavat ditin atmosfera gerila al vedere kayıt kirin uçet çekirin bername çekirin röportaj çekirin ama heneki bir bağın u demek ev karhat meşandın aliye ki hem lqadı gerila amadekariya ve pevajol dahat kirin aliye din veji ragandran navnetevi ragandran Türkiye ragandran Kürt dahat şopandın ve informe kirin le rastici navenda ve pevajol Cihay Kürdistan'ı buş belki ev grubun gerila lvedere hatın amadekirin lvedere xo amadekirin uçun ve çalakil ser banga reberapo pek anin haji ev havale me rojnavavan el Cihay Kürdistan'ı ve pevajol dişopin ama buara bağıvın الجمن هذا من رجنا مفان جوان تونش وروجر وستان هي مرحبا جبرا مرحبا وسي هذا ما يجنجل باش قمرنا او نكر متابلي وشان بفن ام جوان راجي سباس كان هذا الامارة هذا نوزيان وهذا دنس و ام جالك سباس كان دي جوان را نها هذا جوان توش تجزود Cihay Kürdistan'ı برنامه peşkeşteki buraya darın keceki PKK'ra gerek röportajı da henin demek banga reberhat bu ket rojeve u FPVJ hat nikaşkirin Cihay Kürdistan'ı hem de nava grubun gerilla komen gerilla da hem ji nav siyaseta gişti a kecekeden bejin çava hat peşvazi kirin atmosfereki çava çebu beguma piştra derbare çuyina gruba u video reberap azimaj jwapersk ser çava hati destpêkê hûn bêjin niha hinek rastî hene û yê ku dixwazin derxin pêş hene me te jî got em çawa ku vê pêvajoyê dest pê kir li çiyav gelî me şopand me ji rêveberiyê Tevgera Azadiya Kurdistanê jî pêvajo şopand me hinek agahî ji wa girtin tiştê ku til televizyonê taybet jî televizyonê aliyê Tirkî em bêjin tu di meyzênî guhdar dikî û tiştê ku di jiyanê de pêk tên gelek cara pir tersî hevin vêce rehenet vê pêvajoyê de berê jî belê ama taybet ji ber ku nava vê pêvajoyê de em dimeşin û yê siba jî derbarê gerîla da pêşketinê gulçiya nav Tevgera Azadiya Kurdistanê de di qewmin yê şîrove nekirin yani ez dibêjim bila dîsa jî gelên me hişyar bin li hemberî şerê taybet yan jî nûçeyên nerast ku derdikevin çünkü mirov di alîkî de tu binêrî ser nûçegihaniyê jî mirov şerm dikî ser rojnamevaniyê mesela qada navnetewî de di cîhanê de rojnamevanî karekî pîroz e yani boî ku tu dibî berdevkê heqîqetê de aliyekî de yani wextê ku ev pêvajo dest pê kir çawa hat pêşwazî kirin dest pêkê ez bêjim yani min bi sala heval dişopandin gumana min jê tune bû rastî ku heval yê wisa pir saxlam li pişt serokatî ku yê heval pişt rêber apo bisekinin yani hiç duyalî de yê ku piçekî jî di nava PKK de mabî dizanî kî di milîtanê azadiyê de tiştekî ku nayê nîqaşkirin yani tereddütsüz yani girêdanekî xurt ku ti kes nikarî bikevî wê navberê de navbera we de heye lê ev hebû pirsgirêkê ku bimeşî ji bo yev pêvajo bimeşî mesela dewleta Tirk me ev pêvajo gav bi gav şopand ew didî dewleta Tirk dixwest ku bêyî ku tiştekî bikî tenê boî xatirê ku rêber apo axiviye tenê ji boî ku rêber apo ketiye nava vê pêvajoyê Tevgera Azadiyê beramberî wê gava bavêjî êne rêbera apo daxuyanî da Tevgera Azadiyê jî bi qasî me şopandî pir bi awayekî rasteqînî û bi hevsengî gava avêtin hem rêber apo li pişt wî saxlem sekinîn gotina rêber apo li erdê nedan hem jî wekî ku dewleta Tirk hema çi dixwest gav nedahatin avêtin mesela peyama rêber apo da jî ew xwe jî destnîşan dike erê rast e wek biryara rast e erê me rayedarên Tevgera Azadiyê gelek cara diyar kirin gotin bêyî ku rêber apo tevlî vê pêvajoyê bê em gav navêjin net ji bo kongre jî wisa bû niha
her cari rêbera po ev pêvajo birêve bir meşand lê dewleta Tirk bi ısrar dixwest ev xuyan nekî. Wekî ku sankî hêzekî li hemberî wê şikestiyan jî bê îrade heye. Esas mantıqê ku dixwestin ragandinê û civakê de serwer bikin ev bû. Lê me dît kî newsaye. Mesela ji bo kongre pêkwerî çend care hevdîtin çêbûn, notê rêbera po hatin, nameyên tevgerê çûn, notê rêbera po hatin çûn, werhasil kongre pêk hat. Piştî kongrê jî dîsa heman helbest berdam kir, ana vê carê jî dîmenê rêbera po hat. Mesela dîmenê rêbera po hat, hevala şopan, me coşa wa jî dît em dikarin. Demek erê kap bibure peşe dam ke bira heval roger peşe bersiva ew jî bersivayê pirsevî de te çawa pêşwazî kir yani demek ev rojev li qadê gerîla dest pê kir. Heval civan Piştre emî behsa video çawa hat pêşwazî kirin bidin erê. Heval civan ji xwe behs kir yani nav gerîla da rêbera po nayê nîqaş kirin yani men gel hevalên gerîla yek û yek me danûstandin jî dikir. Piranî yani tevlê rêbera po bine. Yani PKK rêbera po nahev da destê girtin. Ji xwe daxuyane PKK da jî 52 salan tekoşîna PKK hatı dest girtin. Meşa rêber apo vetî dest girtin. Ev heqîqeteke. Em cur be cur qadanman me gerîla şopand. Van milan da yani tereddütsüz baveriyeke rêbera po heye. Rêbera po gavekê da dest pê kirin serkeftine gerîla dît yani rêbera po dîtin venê wî dest pêkê 27 Sibatê heta rojama îro. Ew kelecaniyekê dava kirin nav gerîlayê da. Hinek qaygîn ku hember devleta Tirk hebûn ki heta rojama îro jî hinek qadan pevçûn jî çêbûn. Taybet qadên Metîna, Zap, Xakurkê. Hinek wan qadan da heta rojameyên davî dem dem ev pevçûn zêde dibûn êrişin devleta Tirk. Dixwastin hin agîrbesta gerîla bu xwe bizîvirînin êrişekê yani gerîla firsateke. Vî milî da xwastin êriş biben, çekên kimyevî pêvajoyê da hatin karanîn. Gerîla rixmê wan tiştan jî şehadet jî dan gelek hatin ragihandin jî gerîla jî şehîd ketin. Rixmê wan jî dîsa piştgirî dan pêvajoyê xwînsarî nêz bûn. Vî pêvajoyê yani îrada me gotin ji xwe kongreyê de jî ev tişt hate ser ziman. Yani bas müzakerê rêbera po ye yani rêbera po çi bêje em ê wî pêk bînin. Nehatin provokasyonên hey yani gelek kesim xastin provokasyon derixînin. Van hemiyan vala derixist gerîla. Rêbera po dîmenek şand gerîla amadekarî dike komekê biçin çek bidanin. Ev kelecaniya wan jî xuya dike baveriya wan rêbera po heye. Vî milî da tereddütsüz pêk dînin erkê xwe mîna çalekekê ça diçin ser leşkeran çalekî dikin aynî wî diçin vî çalekî jî pêk bînin wî bawerî heye. Gelek gerîla mesela ev hêstê wan hebûn. Digon gelek hevalê men ku şehîd ketine dixwastin dîmenekê serokapı bibin. 27 sal şûn da dîmenekê nû rêbera po kete weşanê yani hatin dîtin 27 sal şûn da. Yani gelek gerîla ji bo vê tekoşîn kir. 10,000 şehîd dan. Hûn nikarin roja me tarî bikin heta roja me îro 10,000 şehîd ji bo tecrîtê bişkîne ji bo fîzîkî azadiya serok apo tekoşîn da meşandin. Yani serok apo jî vî dînî ser ziman dîmenan da dibêje azadiya min gel qutnîne. Gerîla jî vî dînî ser ziman azadiya serok gel qutnîne. Gel jî vî dînî ser ziman xwedî derketinekê wî rengî heye. Baş. Em devam bikin te jî behsa videoyê bikire demek dîmenê rêbera po peyama rêbera po video hat temaşa kirin qadê gerîla dîmenên wê qa ew ê jî hin em ê nîşan bidin. Te çawa dît? Yani ew çawa ruhekî çawa çêkir? Ya ji xwe bigotina tarîfkirina wê coşê wê kelecaniya gerîla rastî jî pir zehmet e yani belkî gotinek klasîk bî ama nayê gotin yani dê mirov we bînî wisa çavê hevala da
وسا کلا جانا و جوشا و مورال کوجی گرتن اما جویجی تشتکی گرینگ از دخوازم بیشم چاوا چه بو اف پی واجو مثلا گلیمه به تایبت یه باکور باشتانی اف کنسپت که تنکرنی هات مشاندن تایبت 2014 شونده و belge ek devleta Türk hazır kirbi gotu belge çok tanine yani jiye helveşandini dur da mesela gotu bun çid bi bila bi asla gerek beraber apora hevditin neyin kirin carek edi müzakere nizam tişti usa bekne dengek u dimenek tişti dernek etin ji rastici dernek etin ud serve de disa bişare taybet پر مشاندن گوتن اشته دلی ریبرا پو سکنیه گوتن امرالی شوتیه گوتن ریبرا پو نخوش کتیه نظام چه هر شر تایبت جی وکی برینا کردا سور کرن و ریبرا پو تهدید کرن و راستی جی 24 ساعته امرالیه دبن تجریت ده و بن işkence ده بو که یه امرالی بخواه چه کرن گوتن هر روزه که بدلی 1000 ایدامیه اراده کی وسا جبر کول سر پیا سکنی گریلا جی وکی بندکی لهمبری و کنسپت سکنی و گل جی پشتا گریلا گرد دما برخودانا امرالی گریلا و گل بو یک اف پی واجه درکن یعنی اگه کو آشتیوری ترکیه و روجلاتا ناوین حمود دینداری ریبرا پو گریلا و گلن نالیه کجی او بلگه که تاجی باسکر یعنی برش تاجی جرات ده سلام نقاش کن او کنسپت چی تکچو یعنی او خوش شکیه اطرافا ویش دست بکرنا وی پیواجو اطرافا وی اما اف چاوا پیکات گلی پیکات مثلا راستی جی ام دشوپینن حوالا گریلا مثلا حوال بحثا حواله کو شهید بوی دکن هنک حواله فرمانداری بحثا بویرا دکن هنک حوال دبیشتل بامه حوال وسا شهید بون یعنی باور بکن یعنی وکی روسا کدناف کرده دجی ادبیات چه هبیا وسا یکو ویژه مجول دبن بکاریا بنویسیا یه ذهنیت جهانی بگهرانده یه دولمند بونه که وسا بکتا ناو ویژه جهانی ناو سینمای هنری نه هنکی چیا حول دادن چند هنر ویالی پک بینن علی گوری و حقیقتا کتیجین پر ضعیف دمین مثلا جنک درکت یه ناوی آزی اردال ارتشک سکنن دیل هاویر دوری و حوال شهیدن جنازه بالینه او تناسری خو ارتشکی سکن یعنی دمت بویری و ساده بهیزی تدبینی که ت ارتش نکاری و ایراده در بس دولتا ترک گوری که مفهم کر افدید جبوی ویجی ریبراپو هر تم یعنی دی دوست دجمن هر کس وی قبول دکی ریبراپو بقاسی شورشگریه که اون نفس 52 سال مشاند 52 سال و دمه شونده ایدی اف پی واجو دست پیکر مروف کاری بیجی کتا خطا دا 52 سال و چند 5 ماه چه بود اره نه وقتی که کتا خطا ام بیجن اره دست پیکر اره tam پیک وریدی نه چما پیکات işte ریبراپو گوت بلا زیادتر خوی انرژی بلا گل زیادتر ضرری نبینن ایوسا دخیه کی نوا دولت دجی قسمه کی اف راستی دیتیه گشدان روجلت ناوین هیا وسایل او حوال سروی گلک جاران نرخاندن دیکن لی جوهری کو ام بجنه پیواجو چما پیکات işte او برخوادان مگو ریبراپو دست پیدکر گریلا به اراده به دیسیپلین برخستنی و ساز جهاتی بونه کی کو ایدی دردکوی سر اراده انسان دردکوی سر قپاسته انسان نورمال ملیتان نورمال اسکر نورمال افکات نخویل همبری گریلا جی شردکی اسکره شکلن و سیلحوی جیوی زیده ترن درفتی جیوی زیده ترن چما نکاری تک ببی işte burada ملیتانی ریبراپو هن او ملیتانی او گل او برخوادانی داماد بیک مثلا مرد بینی کی ana سروکاتی چی گفت دست پیکی گفت هزامن هی اسکارم عالیه تئوریک دجی پراتیک دجی از بسم که از وی پیواجوی جشر و گهرینم براشتی اوا پیکتی demek ریبرا پوچ بیجید کی و دمی مرد کاری ها شروع وب کی یعنی اگ گریله که حتی نه شرک کردن نامه وی برخوادانی و بجی گرتن یعنی وی چالاکی یا جی وی بریاره چکدانی نه ویاجی وقت برداوام کردن و تکوشینی
bektin yani evji amadan ki ev tekojin dikada demokratik ve hukuki da bugotana reberapo kore berdevam kirin. شخوا چکدانین هول قبول نکن مثلا Şevtandın. چک شوتاندن حتی هنک هول ادگو ام بیجن چک گم نکرین چک بناه Evet کرین yani ama bitem armanç tefam kirin yani. بله بر Le dve dağıyene de şut şevtan hat şevtan. اری نه جبر کو پیواژو حساس بناف کرنا ویجی تدید هنک ود بی جبر چه جبر کو هولات گوت تایبت مخواست بنه خیز بکن نه اف پیواژو و نشان دادی ام بشر رجیهنا 10 سال و پیش راست کی تفرحتر بکی 52 سال و نشان دادی و هم جاشتی رجیهن اگر کون حاضر بن مثلا آستا هری جوردا احتمالک پرمازن یه هفسروکا کنسر برا کجکی بسی هزار جید نوا کوماده بی احتمالک پرمازن فرمانداری پککی 30 سال 40 سالی شر کری داستا هری جوردا یه نوا و کوماده بی یعنی تدمیزینی چه هیا دوی پیواژوی جوهری ریبراپو و آلیه کرد بگشتی شر رجی آماده بون آشتی رجی آماده بون لی دولتا ترک قسمکی و زیده yani ne belki qismeki küçük jaştiyere amade bir azu sadı fikrim. Çünkü pratike ve usan nişan dedi. Li evj aştiyere namadan yekji vana efqasi hivinet kir ku rebera po efqasi cihanı deng vedi. Çin'e hatta İsrail'e, İngilistan'e hatta Irak'e herkesi mecbur ma ki banga rebera po khadi derkey. Na akademisyen ki نویسی بود گو دنگ ریبره po دنگ حقیقت یوسا herkes mecbur dmeni ki vi bibhizi. İşte ev giredayı hezal piş rebera poya. Giredayı felsefal piş rebera poya. Ev birdozyal piş rebera poya. Çünkü mesela veki Arabaki bir fikre ya em hevdun ne kujin em behevre bijin. Veki Türkeki bir fikre em hevdun ne kujin jber vi şari zaruk xizan dmenin birçya dmenin insan xod kujin Türkiye menedi 12 salada malbat خود کشتن انتحار کردن yani. Belki diroka cihanı da dema Hitler'de tiştevsa çe bubun u ve dere çe bu. Edna çara ve tne bu. Edmezeni rojava modeleki piçuk hatiye ve ken bejin fragmanı filmi reberapo rojava pekti. Eğer ku tam pek veri rojlata navin hamu bi rojava Kurdistani ve kiver. Bakur rojlat Bak model ekeri. Yani evi çaxij ve xoştur çe haya. شونا سرسره تا دفوزه بچن اوی بکوجی تریلیون دلار تا بچن دهارود بازاره کی ده بمبه یک بتاقی هزارا ترکیه دی ورن لکردستان بناخ ببن چه خوازن ایوی چاخی سروکاتی ده هفدیت نهری دایی ده گوتو مادن براتیه اما کی هفبن یعنی جوهری و اوه گریلا برکو انسان ایدئولوژیکه علی بیردوزی ده خو پرورده کریه پرورده ریبرا پو در باز کریه به تردد همو حوالتین تولید بید. او حوالی که صبح کارن هند بمبا بخواه گریدن آنقره بتاقین دچن سلاح خود دینن لید. یعنی مثلا دولتا ترک بلا ترجیح بکی یه بکردار رابی سر خواه آن یه بکردا بکوی. یعنی دوی علی ده جوهری پیواجوی مگو دوی چالکی ده زلال دوی. بله باشه. نه وقتی که گروه گریلا چون و جوان او گله کار رپورتاج کردن ده چه دیت بدره یعنی دوان جوهره یعنی وان رپورتاج وان هفدیت هپی بینم. Ama bence hamiye ara cüde röportaj kirin. Fermandarı var hem gerilere. Me hem röportaj kirin hem ji nav jiyana gerila da nikaşi mecid çebun. Desbeke seroka poban gavazi kiriye gereke em vi serkefti pek binin. Renedin tu provokasyonan. Sedeme ku provokasyonan derexinin hemmo ortiraken, holiraken. Jboyji ve şartboyu ne ki zev zede da karu amadekariye xwa hat kirin yani. Ev tabii rojek der roja da şey ne bu yani. Yani eve hazır diye ki deh roja zede tireji ye emtizanın unkasıt ve beriya viji hazır diye ki hebe. Vi ve şartı boyu da nav Kürdistan'da gerilan hatın amade kirin. Her hevaleki go em xwastek tevli pengava rebera potibin. Mina pengava ki tên dest kirtin. Vi pengava da cekirtin rumateke bixwat dibînin. Hestê xwe yani
دیتنا دیمنی ریبرا پوه دین سرزمان یعنی تو گلک حوالی مت خواست وی روژه ببینن ام آنها چاوین حوالی خواه شهید میزد کن گوه حوالی خواه شهید دبیسن وان گلیان ام گرک وی گران بوینه و خودی وی پیواجو درکوین خودی بانگا سروک آپو درکوین یعنی پرانی هست سروی چرچوان دابون ام کارن جبوی بیجن وقتی که وک روزنامه وانه کی بوار راپورتاج کرد چون هاتن افدته یا همی و تعقیب کرد او باندورک چهار سر تکر وک روزنامه وانه مرو گلک مثلا هر حواله که راستیجی چیروکه که خواه پر رومت هیا تایبت او تکوشینا 10 سال داوی دا گلک شر hatta kavmanın gelek bu yeran be rubru hatın mesela dijmine ki ku çekin kimyevi kartine tekabenin kadar cur bacur kartine yani hem beri bir berkhada yani Navde grubu da gerileye ki rasti tiştev sadece henin yani yani elvan kadam anın wan qadan mane rubru hatne ye çekin kimyevi yani hovitiye hey rubru mane henin yani rıhmi yani viçye Kürdistan'da yevi ne ditici neman yani her kadı erişeke beyan patel meşandın ev 10 sala davi yani ana henek şirovat denkirin yani devlet atır desteği de çehbe pişkiriye ki çigirtbe hember sergirli hat yani ne kari gerilla tünebike iddiavi her o sabu 2015 got ama bahara 16 tünebike 10 sala em roja mehatir mehdanın 24 tirmeh ve erişe xada dest bekirin hatta roja mendavi daji yani ev eriş ne sekini van erişan da ne kari serbeyxe gerilla vi ev baveri tu dubini çave havalanda yani binneketin yani sekinin hember her cüre erişe berxadan destgevtiğin Kurdan misoger kirin yani vi osa digirin dest yani yani rebera boş ne tane encama van deha sala bak kuşina kişti ya 5 sala bak habuna kurda edi hatiye misoger kirin bu sadece penasa dike Rasta mesela ama ev deha salı davi rastici belki yani 5 salida yani deha salı heri dijwar Lütke yani lütke bu dijwar bu yani Rasta ev 10 salı davi final murut karı penasa bike yani şerivi 10 salı davi daha da meşandın anha em şeri İran'ı İsrail'e mezedken 12 roj avucu taribateke ne normalda avakirin devlet Türk rojan sadan caran balafreşer obüz havan çekin curbecur hember ve vançyan karani ev gerilla sellinganın yani dugun 10 kesmana 20 kesmana caran hecmar dedin paşa hecmarı xaci valad derexistin ev gerilla servançyanın tekoşine xod demeşandın es şey karım bejim Heştüdüdyan grubun despekin hatın gerilla qada xnire herama bradost vur despen vi tekoşini kirin qada gerillada an hacı gerilla vi qadı da hene yani ev de diyar kirin ku yani gerilla lavaz ne bu yani ki te gerilla curbacur teknik peşxist hnek ragihandınjı çalekin xwa yani هیزا خو هری لوتکی دا بو خو گوهرت و گوهرتنه که داوا کردن آنها شرین تایبت دین کاران هم بره پیواجو teslim bun ام teslim بگیرن ev tiş yani rastiye خو nine çünkü şer heyim hattı meşandın diyare nafte da dişopinin hakikat diyare sekne gerilla diyare yani irade buynavi biryar buynavi daha korktur bu. Çünkü geyla geç de armanca ki xwa. Yani seroka podit vida ısrara fizikiya hatta azadiya fizikiya seroka po tekoşine xwa bide meşandın. Aviş rebazivi edi tguhare keve qonağa ki juda
jibo vij amade çek mecburiyet ek bu kartani çünkü erişeke çekdar hebu çek hebu yani erişeke hovanet ata meşandın daha geriyle ve geli kurt tıkastım tüne biken ev hat eşkandın politikaya imha imkar hat eşkandın saruka proje osa penaset ke باشه سپاس تشکی لذت بکیم و نه سپاس کن گلک سپاس گوتنی تی داوی جوان او یعنی وک روزنامه وانه کی بگم تشتی که اول رو کرد تجی اگر لذت بکی یعنی شخص گروه جی وقتی چون و وان را رپورتاج کردن و پیامی وان گذاری کردن و داخویانی وان شو دمک انویر رپورتاج ما وری باشندن احتمالی مثلا او داخویانی ما جای خاطر باشندن ایدی پیواجوک می دست بده که یا جی پیواجود که پینگاوک نو روپالک نو تدست بکرن اویه به چهار دوام که امروز آن گره کم بشوپینن تشتک تله زده بکرن راست حواله روگر جانی زمان gelip mehaval şopandın. Yani berya ez ne şaşbim berya meheki falan bu. Breber rapora devletin ekide diyalog eku saçebiye. Raydari devlet ejidü hevditine de ne dibejin işte bila komek veri. Komek usa sembolik. Breber rapor dibe tamam yani maksat bevajo bila peş bikevi. Çünkü evvedi ve ki hincet nişan dedin. Ev jidi bir testeki samimiyeti. Hem jboyi devleti hem jboyi reber rapor. Yani kabası ve gaba babış davış. Evet. Çünkü beveri birava çid gotin despeki digotin na reber rapor na beji. Na reber rapor beji PKK kabul naki. Na ye bejin le nakin. Na reber rapor got PKK kir gava vetin adisa gava tavejin. Tilaliye dimeceğin çi bu ya? Bu tereddüt ki yaji nakokiye ki ber kumeru jwa nakokiye ki tane yani fakar hebin nakokiye tane yani. Bale şu yani bıkası kum şopandi yani bıkası mı fehim jikri u devleta Türk az nastkin. Ewl bende bunku henek baş derkevin dinava PKK'de bejin na em bangare bera poşxara kabul nakin. Henek baş bejin tamamen rebera po kabul dikin le çek naberdin. Henek baş bejin acaba rebera po çıkası irada xwe tiştê dibêjî yani ku PKK parça bikin tevliyê yani demin nîqaşek nû ew dest pê bikin nîqaşek niha yê meşruiyeta rêbera po li gorî xwe xistibane nîqaşê lê we rêbera po 27 sala da bê nîqaş rêbertiya xwe li gel ku pratik rêxistinê birê ve jî nabî niha mesela bêjin 27 sala rêbera po di İmraliyê de ye 27 sal şûnî ve pevajoye her roş disa insan ten tevli geriler dibin u be tereddüt tevli reber apo dibin. U meğer cidid bi disipline ki mazın, ciddiyete ki mazın, hişyariye ki mazın xabre xistin dikin. Mesela bejin xavsa ve ki berxe kereji istuye xadreji tişteki nakin yani. Mesela şart deyinin dibejin kutu sabık ez gav nabej. Devleta Türkçi paşta diyali yani efkasi net. Yani usa دیمنکی کو یک علی دمشی یعنی دیمنکی کو وکی دولت ترک دخوازی چه دقومی او روشکی و ساتنه دیسپلین ریخستن هشیاری تدبیر دیسا تدبیر ریخستنی اوی خود دمشینی ما دیمن حوالا گرتن حوالی روگر جی بحثی کر و ام حوال همون نرجیه که نتدیج بویا لهی امل توا جیگریان ji hevalê herî jor heta hevalê herî nû tevlî rêxistinê bûyî dibe aynı yek insanê yani. Wisa tev digerin û moral û coşa xwe bawerî xwe dîtin wekî vê wekî çalakiyeke siyasî bînî yani gelek. Xwe çalakiyek siyasî yani. Yani pênaseya wa jî wisa yani wisa çek eger ku bisekinî wala kes PKK'liya re bi qasî min dîtî nikarin siyasetê jî bikin zanî ku siyasetê bikin bila wara bikin. Yani ihtimalek mesela şu tişteki devlet niha jî fikir dike jî ev yani acaba ev tekoşîn bi rêbazê çekdariyê dikarî mezin vê jî bi rêbazê siyaseta demokratîk û tekoşîna siyasî û civakî niha yani pêvajo bime şe hesabekî wanê wisa heye ku pêşî li vê tekoşîna siyasî û civakî jî bigirin ji ber ku tekoşîna siyasî û civakî ji bo pêşerojê daha evet yani pêşerojê dikarî daha betir bixê
Meriyeti garaj. Bu ticari ne esas bu yaji Armancaki bedavi bu yani Yani tekmişine çekeri. mecburi. Mecburi u rebazaki ifade kirini. Bu şu rebara bu jdi ve gihişt Armanca kad ve manada. و اگر که ها دریج کرده بشه اوج بر سیاست دولت اینش بر کته کوشیرا کرد عالی و کرد خاصن و پیوجوی دریج یعنی دولت ده سال برجی بریارا بدا یا جی بریارا چارەسەری هیچ بلین بریارا چارەسەری هیتنه ده سال برجی حتی نوت سیاسی دا اگر تربوت زنلا تا کشتن بلکه پیوجوب نوت سیاسی دا سرکت وجی حاضر نه ناو امه زاروک بون چیروکک دگوتن نه شاشبم جزیره دگو فرمانداره که ارتشا ترک چویه گوتی میزان دی زاروک کی پچوک تلیا خو خصیه مثلا اشارت زافری گوتی ایدی مون داکر اما عقلی دولت ترک هبی ایدی گرک به فیلم بکی ما چند جاره عینی دوباره فیلم باشه سپاس کم کمی بینم راستی جوی پیوجه یعنی جوان هولان جی عقل کی انجام کی عقلانه جی درخصنا تنخصنا اویه جنبی ببینن بله اول نجات تماشاون نجات خوب داخلیه یازده می یعنی ویدیو پیامر ریبرا پو نه تموز تیرمه کت وشانه به وجود کت قناخک نو او بداخلیه یازده تیرمه هجی یعنی کمک گریلا ایدی داخلیه خودان او چکه خشوتاندن اف به وجود کت قناخک وسا که ایدی لپیشی دولت ترک کت ایدی وردا به او گاب نابجه جوانت سده مکتبانه نما و بگم من امروز وقت روزنامه وام بشوپیدن حوالی من جوان و روگارجی الودرل چه کردستانه و حوالی دژی بشوپیدن و نشاج مرا راگین ام هفروان نشاج بشوپیدن جارکتن گلکس فاست کن و دم باش